E fia toi whaatalo whātu le amtango nei vaso fōlu tātua tunu pele Sāmoa, ai o te tua wha waule nei le si whonga le lomo mai Sāmoa, ta wala ia na telefou se mai el whaafonga. E to moatu e tātu telefou, wa mata i tu nei le matanga luengo leo whalpui mal toi fōta ina, le maketi o i ai apia, o se tasi leo no whanga e whaasolo atu e le whale whaatele pasi, o lo whewhiloi whaatase le mamalo le atu no whea whiwai, ma nisi o ilantu i o lawa i whanau la iti, o lo whaata wina le whala au whaasai no le marijuana ma le aisa. O le whai unga le vaiaso na tau fia mai e malo nisi se toa lima, i lo lato umia leo whala au whaasai na, e au fia se ta mai whaasa fultu sanga me le fio anga vai lele ma le whangoa lii, luas fultu sanga o se tasi mai le pea, o se tasi fo i li e whaasfu ma le fitu tu sanga me le fio anga sale la valu i sa vai, whaasfu whātau sanga o se tasi o talo vau mai vai yusu, ma se tau le lea e luas fu ma le whātau sanga, e mai le fio anga o manono. Wa tau fia nei lantu se iau lia le aso a perila le masi de fau, mo le wala a wino le lantu mata upu mo le wai teimi lo mo le whamsi nonga. Ai o nisi mata upu mai lava le mata luengo leo, mo whamau ni eile i o ine se ausa se toa lua, o lo la whaatino ina o se sol tu la fono le fasio tangata pa i valea, o se mata upu na tula i mai le tusanga lua fe se fulma le iwa. Whai loe le mata luengo leo, o lo la i o ina o la mo lianga, wa whaasau ina ai le umio le teimi le whamsi nonga i se lua vaiaso na fua, e wha ngā solo ai lea mata upu. Ai wata le tali nei le whai unga le maasina le nei, o le atu ina mai ei loa, se whai unga o lo la whaasa langa. Ua tusi whaamanino mai e le whauru lungo le mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, le sasunga Dr. Tasesa Lam a ngai le autu Tala, e tali manino mai ai, e le aini whiutana inga whaavao malo na whaie le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e whaamatu i nā tuai se whase lau e ka mai Sāmoa nei pe o nā nginga le whontanga le pālemene, e whaia e se lafu manpapalangi e motu i sa sae. Pe foi o na se le fia na tali manino le fiona tamai tai pālemia, e le aiso na se le fia e whaata tau le mata au pepe o na tā ua, pe fsiringe fo i al te tai o le tuangai. E paule me ngata ilo na se le fia, e nao whea ngenga iua whaamatu i nai i a whanua mō malo e lua, e le ngata mo ala ati nai, a e whaafengo fi nai feso ta inga le vā o Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e pe o na whai u ngā whanuina, e feso ta inga o whontanga le ato o Sāmoa. Mai ua mai e foi o na tali manino le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, a ngai le autu Tala, o le tali lava pe o na whafonga ina le teitai o le atunu, o le tali lava le nai tasi. Na tali fo ili whaatona sili o whaatu anga le motu i tutuila e le senate, o le teimi nei ele i iai se lisi, ai o lo i iai le wha moe i le isi whontanga o le aso so e le ato o Sāmoa, e whaatu asa i nia loa i iai pepo le lisi, e le masino me o le tausanga nei. O le whanua nei lo i lunga le papo teila le malo Sāmoa, a tonu fo e sau se aso ma se taimi e le fo i malanga tutu a whiunga se tu sila fo i whanua nei. O le vaanga whanua pi sili na le lei Sāmoa le papo i nei, ne uwha mtu mai mo tātou. Lo i le pā i taimi nei, e pao meo toi wha afou o le pā. Ia nau umona uwha taua ia tanga ruenga le ni waia ya tu fa fo to le fast low ekol nei o le prime land o ta o le prime land o le pa po vi nei o Sāmoa e le u fam tu mai mo tato le faton silio fato anga Amerika Sāmoa Dr. Tasesa Lam Sam. Wa tala feunga le leili tāpenanga Sāmoa mo le taringa malo tele le masina o ki topa ma le taunu mai o masini la o tai lua a le Sāmoa Airways e mawhai o na la wina i uta a tangata whe malanga e so o se tu ai ngā wā lele. Wa whaaduina lu tātou malo se se le ne tasi le miliona tāla mo i masini tā ue lua, mai ua fo ia e nei mantelo whaafi tāori mawhai tionga, e whaasanga anga i company wā lele le atunu, e le lele leilo le whaatinu ino le whela ua ingo lato ato pau, po ni whaamomori mai atunu i whafo,
Pe ona sa ngā lulu ele mamalu le au whai ngā luenga malai wa alele, e le lau lima ina leo atu pa o mauta i lato, e malanga mai wa alele le telo tausanga o mawai. E o atu foi i le tolu miliona Tala le whaatu pina, o isi foi masini iwa tau nu e whao ngai ne lunga le lau ele, mai na whaatu pina uma e le company wa alele le antunu o le Sāmoa Airways. Mai o sāwa no na momoli alo i e le whaata i le whaururunga le company wa a Sāmoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e le fisoa swani alo tātou malo, whapea foia na pa anga le e New Zealand, ma le e Fiti, ma le sa avea ma komisino le malo New Zealand Sāmoa, ia Dr. Trevor Matheson, na ia te pena ina nisi o nei fisoa swani, lea whatu atau nu mai lo tātou o tino. O tā pāne le mtanga luenga o leo le fisoa swani ni mōli mau mai lea tino o, e iaise sila fie e wha te tau le ta vale le olo o lātou sā ilia nei, e na o le tasi le numero le number plate na wha mawine nisi o mōli mau, na maua e se wha lawe na tūlai mai lea fio ango sina monga e le pō lea soto nae, pe tusa leo le tūlai se furuma le tasi le pō. O le mata auputa ua mtanga luenga o leo, na tūlai mai le vaenga tonu o lo tū e le whale sā me to tese sina monga, e wha pēr wha amtalanga, na whaongai nei se tangata na malanga atu se taavale se hau penga malosi po o se whana, na whao o manu ai lea ave taavale e se ali e lua se fumaltasi tau sanga mai sina monga lava, mai o lo tau fia ne le mautanga sangasi o lumato tua, e se a fia ngai lona a ao po le vai. O lo whaama wina e leo le tua ai ngā taavale o le Vanguard lanu liuli, ma le numera o le number plate, e na o le raw ma le 5, ai leo maua isi foi numera pe o na ta ue whaam talanga, a nisi no lato mōli mawina. Wa wala a wentanga ruenga o leo mamalu ma le pa i o le atinu e miselawa le a fiu anga o sinamonga. E so se tasi na te sile fia ina se whaam talanga whaata tau lea mata opo, ia whaaf so ta iane se ofiso leo, o lo lata la tātu ia i lato. O tala ia mō le amtango le neiva yaso, whamanuia le tue fua whanga le ne yaso le a whenga iai, whaasoi foia.